Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Asyraqal badru alaina fakhtafas minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya mu'ayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Kepada seluruh hadirin agar bisa duduk kembali, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.